Hi. You swimming? So preparing a little bit for Lunar New Year's, which is happening in a few days. So we have the beef brisket that's going to cook for a couple of hours. Rilla's dad is burning the lamb, so we're going to have lamb and beef brisket all prepared for Lunar New Year on Tuesday. Burning the skin of the tail of the sheep. It's a big decoration part for the table on Lunar New Year. Ну харсан ч харсчлаа. 7 years bad luck. За ингээ хагалчвал өрөнд болсон ч тийм. Бүх гоё болж байна. Гоё юм шиг. Готов бол яриг байсан. Бүх ингэ тавьчих. Ингээд чихэж өгөө. Нааруулаа. Ингээ гоё болчихсон. Тиймээс Nice. Nice. хам үнтэй заав шүү. Сайхан зөөлхөө сайхан. Hello Flammy. Зүс авах юм. Нэг авчихсан юм блэ. Юунд ороод юу гэвлээ? Юу? Ороо. Сайхан битгүүч байна уу? Сайхан битгүүч байна. Сайхан битгүүч. Миний хоцааваа. Татантай беруустай гэдэг юм. Яахан битүүлсэн үү? Тийм ээ. Халдаг аяг үү те. Энэ үү? Яраад. Ой, nice. Хачгаа энэ цаг. Тийм ээ. Гоё хайц. Тэгээ том тий. Тэглээ. Very traditional in Mongolia. One of many. Өнгөрсөн одоо ингээд яаж яаж болов Монгол бэ? жилээ. За бай. Сайхан үдлээ. Бүгд эрүүлийг сайн эрүүлийг аж аргалтай сайхан ажил үс өөдрөг сайхан өнгөрлөө. Би жаа. Одоо өчөө гал морин жилтэй бүгдөө эрүүл их байх болтугай. Ажил үс өөдрөг байх болтугай. Эдгээрээ их хамгаалан төлөөрөө төвшин хамгаалан. Эрүүл их аж аргалтай ажил үс өөдрөг бүгд эрүүл байх болтугай. Хөдөлмөрийн өндөр ажилласан юм. Бүгд эрүүл байх шүү. Эрүүл байвал бүгд болтугай. За. Cheese. За. Cheers. 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 Hi. Good morning. Good morning. Happy New Year. Happy New Year. You ready for a good day? I don't know. What do you think, Flemmy? Are you ready What? for a big day? Good. Билнэ үү? Билэн гэж. Билээ. Good morning. It's the first day of the new year. Yesterday was fantastic. We just spent it as a family, especially since we're celebrating now in the gear this year, so something different. Hi. So we have a busy day. We have to go and see Zula's grandmother and some other family members. So we're just going to enjoy the day and we will take you along. Yeah? You ready? Mm-hmm. So let's just enjoy the day. Чин зүрх. Go. Go.
Окей. Амар байна уу? Цаасан сайхан сэмс байна уу? Сайхан шинэлэрэгч. Сайхан сэмлэлээ. Юу жаа? Хайж юм хийж. Hi. Ah, Chinggis. Chinggis Khan. Клема масаж. Клемагийн масаж хийсэн. Шилээ басаачсан. Энийг үсгөө. Үсгөөдтэй. Hey, Eugen. Өвөөний масаж өмсдөг шүү дээ. Өвөөтэй ялах үсэх юм уу? Авахар. Сайхан хийж явна уу? Сайхан. Өөрөө ингэж дуртай. Энийг үсдээ. Have a new gel. New gel. New look. New look. Oh, let's go. How's it? Okay, nice. Oh, thank you. Таслаа шүү дээ. Тэгэ магадгүй үү? Наад. Окей. Всё. Иди хорошо. Ну, сайхан хийж дөө. Сайхан. Оо за. Сайхан шинэлэнэ. Баярлалаа. Амар байна уу? Цаасан сайхан сэмс байна уу? Сайхан хийж байна оо. Сайхан. Миний хүчин чи сургууль та. Юу вэ? За ёо энэ байна. За эдгээр. Амар байна уу? Цаасан сайхан сэмс байна уу? Сайхан шинэлэнэ. Миний хөө сайхан шинэлэнэ үү? Миний хөө энэ жил яах вэ? Энэ жил миний хөө чи Сугуулаа явна. арга тав өгд болсон шүү дээ. Баярлалаа яа. За. Тааш энэ дээр Амарсан сайхан хийж дөө. сайхан. Сайхан хийж байна. За. Бэж байгаа. Ингэж Эндээ мөчөө. За. Амарсан уу? Сайхан уу? Сайхан. Ажил үлсэн үү? Сайхан. Өндөр. Амарсан сайхан хийж. Сайхан шинж байна. Амарсан уу? Сайхан шинж. Сайхан шинж байна. Аа баярлалаа. Сайхан шинж. Сайхан хийж. Сулрын амжилт өндөр байв уу? За, эх жил нь үлцээтэй сайхан байгээ. Амарсан. Сайхан Сайхан шинж. Сайхан шинэлтэй. Амарсан. Амар цаасан сайхан сэмс. Шохон. Бүгдээ давтсан. Наа чахан чи өстө өндөр болж байна та. Сулрын амжилт өндөр байсан уу? За. Oscar's going to greeting you. Oh, my eyes back. He was waiting for you. 아무래도 сайхан шинж байна. Бүгдээ мөчөө. 아메 저희. Амар байна уу? Цаасан сайхан сэмс байна уу? My little boy. Амар байна уу? Цаасан сайхан сэмс байна уу? 세리 신지나. 나셔 신나. 아. 아무래도 сайхан уу. За. 뭔가 막 사카 신지나. 맞다 왜다. 아무래도 сайхан шинж байна. 이거 먹었어. 이거 먹어요. 이거 먹어요. 저도 이거 먹어요. сайхан чи сайхан шинж байна. 이거 먹어요. 먹었어. 자. Амар байна уу? Окей. Амар байна уу? Цаасан сайхан сэмс байна уу? Малгадлах жоохон дэсэн. 아. Улаацсан байх юм. Milk tea. Ямахтай. Маа
사신다 사진 있잖아. 사진 찍노 빌레메. Сайхан гэр. Сайхан. Ачу. Ахт наачах юм аа. Ачу. 상신주노. За сайхан шилж гин үү? Сайхан гэр. Сайхан. За. Аач надад мэдээ зүрцээ. Зя. Юу? Achoo. Нүүд нэтээс нь ясан. Ачу. Looks nice. Тэ янзын гоё харагдчихжээ. Яст би энэ ингээ бууцаа ингээ. Эви. Ингээ би бууцаа ингээ авах юм. За. Аутчихжээ. Тэгээ хамаагүй нь халбагдахаар Энэ юу? яраал нь багтаж. Окей. Good shot. Ready? Yes, ready. Let's go. So we're heading off now. We're going to Zula's grandmother's house and to Amabeno her, which is the tradition because she's the oldest in the family. So, and then we have a couple more families to go visit after that. Yeah. Бүгдрэ хаашаа жоод юм дөө? Бүксий бэдэ явж байгаа. Таны тий. Очоо яах юм? Ачаад чихэр идвэ. Давай тий. First greeting, yeah? Traffic. I think we left about 11:45 or something, so like an hour and 45 minutes, maybe 2 hours. It's like 8 kilometers so far. So yeah, it's just bumper to bumper. Probably another hour to go. In the traffic happening. Eventually made it. Oh, yes. 3 hours. Hi. За энэ Амар Одоо хийх билээ. амар байна. Саасан сайхан сүнс байна. сайхан шинж байна. За. Сайхан шинж гэнэ. Таяа. Сайн. What хавын? Би Монгол хүн арлын бутаа бургуулсан Мартингээ түсэн би хатархэн утха үлгий минь гэж боддог. Игэр алган уулгасан ашин бага чигтээ сайхан утха Сэтгэл батам харахад үлээж байгаа юмсыг За баярлалаа. За имэд уншихгүй. цаасан шиндэрэ Баярлалаа. Yes. Mikey. So we finished here, so we're moving on. We have a couple more families to go visit, but it's getting late anyway because of the traffic. So hopefully we can get to the next place
as soon as possible. We don't know how much we can show you, but we're going to enjoy the day anyway. Zuli, now you driving? Yeah. Are you the My- designated driver? Yeah, driving duty. Google Maps to our next destination. So we're here now at Zula's mom's cousin's place. So it's the first time that Zula and me have been here, so we're actually not going to film. So we'll catch you guys a little bit later. Bye. So we went to 2 other families, like what are you, grand uncles or something like that. So this is the last stop. We're actually going to go and see Amy, which is Zula's brother's wife. We're going to go see her grandmother. So this is the last stop for the night, and then we can go home and relax. What time is it now? 9 o'clock. We left at like 11:45, so it's been all day. So we'll be here for a bit, and then we will head home. It's going to take us a bit of time to get home, but anyway, we're here. Let's go. 나 이게 이기다. 근데 Амар байна уу? Сайхан байна уу? Сайхан та сайхан шинж байна уу? За амар сайн уу? Сайн уу? Сайхан шинж байна. За. Гайд нөгөө чи. Нөгөө чи Good at the last one. For today. За. Ай тийм даа. чи 있었어. 내가 줄 거야. 어인이 더울땐 좀 힘을. За сайхан чи сайхан хамт төрсөн. 내가 거의 엉클 거의 비슷해. 내가 되게 거의 비슷해. 믿지마. Мэдэж байна яа. 믿지 않다 이거. За шинэ гарчсан морин жил дэлгэр инкам болон төрлөөрөө төвшин амгалан юу сонсон 9 цагаан гисэн сэтгэлчлэн бүтэж байгээ. Эрүүл саруу сайхан амьдралгаараа өгтөдөм за. Ажигтайхан гүйсэл бичиж чадуу тэгээд. Олон тагсан байсан. Авахгүй олон. 진짜 하이트 하지 가지고 유독치네 저거. 아픈 거 아니면 입으시오. 자, 오늘 저도 You must be jump good. Oh, thank you. Oh, yeah. Аль флэмиг хөтлсөн юм байна уу? The last family done. So it's 10:30 at night. It's been a long day. We're just going to head home. Tomorrow's going to be extremely busy day. The second day of Lunar New Year's is when all of Zula's mom's side of the family and brother's side of the family come and visit us, because Zula's dad is dad's side and mom's side, and because Zula's dad is the oldest brother, so everybody comes to us. So we're going to be serving, so it's going to be a really busy day. So we're going to end the video here. We'll pick this up tomorrow morning when the chaos begins. Good night.